Publika moja draga, vlasnicima bikova daće najdraža pobjeda, ali je slast kada dobije aplauz njihovi bikova daće, pa možemo nagraditi ovu borbu još jednim aplauzom. Zaslužuje ova borba Hadži Pajko Mančo, Muhameda Živčića i Medvenja Muhameda Juzovića. Pakanj, vitez na tako momci. Neka budu pripremni današnji naš gost je Davor Badrov, dijete s ovih naših prostora, momak koji je otišao, hvala Bogu, daleko sa svojim glasom, sa svojim pjesmama. Gledam koji god da pobjedi. Pokušava Medvenja, pokušava i Hadži Pajko doći do pobjede, svoga vlasnika da obradi u svoje navijače. I firma Home Trans želi vam sretnu uspješnu 2024. godinu sa kumom Čikom. Sretni putevi Home. Piva, sok! Sok, piva! Piva, sok! Neko voli toplo, neko voli hladno, neko voli vruće, a imate i dobro kuvano vino ovdje danas, pa probajte. Ako nije probao i rakiju domaću, medovaču, s ovih prostora možete potražiti za prodajnim štandovima, za šankovima, medovača, kuvano vino, Jack Daniels, rakija je ostao, pivo, pa eto, odaberite što želite. Jagnjetina također, ćevapi mjesne industrije Bajra, piletina, sve ima danas ovdje u Park Areni. Tako je, momci, sportski je se pozdraviti, rukovati prije borbe i posle borbe. Ova omladina je to shvatila, ovi mlađi momci koji imaju bikove vodače.
A mislim da pružuje ovo otpora. Da li ćemo uskoro dobiti pobjednika u ovoj borbi? Od nedelje ovo je meni 4. dan kako radim. Vjerujte da sam oduševljen. Nema, hvala Bogu, problema. Svi se lijepo zdravimo, veselimo, radujemo, neko malo i tuguje. A juče je Edin Dubica radovao se u Posušju. Također i braćo Šljivić sa svojim putanjem. 12.5. dolaze braćo Šljivić, tako Mateo Komšo u Bijelo polje, traži se protivnik. 14.4. Raško polje, dva kuma, Davor i Dario. Prave šampionsku korinu, šampion zadnje kategorije Gareša mesne industrije Bajra i prsten od kumova. I ostale borbe su dobre. Nešto mi je Medonja poznat, da ne bi još dali Selma Nadana. Daje potvrdu da jeste, sada je kod Juruzovića. Dok nije kraj borbe, može li još jedan aplauz Park Arena, neka se trese. Ko će ovu pobjedu da ponese? Ali Putović i 36. Kako će biti? 24. se vidimo. Često ima običaj reći ko je ranije legao, ranije ustajao. I bolje svoga bika pripremio. Kondiciono. Ali neka budu spremni za sljedeću borbu, sljedeći par. Aco Stančević sa svojim zekonjom i Vinko Strukar sa zečom. Odmaknite se od bikova, kaže sudija. Odmaknite se od bikova. Trojica vas je u areni. Treba samo dvojica. Ima još jedan, vidim ja. Sudija mi daje signal. Tako je. I dva je rana, dva prijatelja. Benito Brajković i Iveta Marjova čestitaju blagdane i sretnu uspješnu 2024. godinu. Naredne godine idemo još jače. Teška i ogorčena borba, iscrpljuća. Poznavajući Medonju i Manđi Poka Manđu, po nadimku Bika. Dobri borci u areni.